Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kakong si Kharkongor, Deputy Commissioner jang ka Southwest Sales District, nekasngi khadwetrik, kalapli ka Multi-Facilitation Center, hakayo support jang kinang rap Mawkyrwat. Ya kani ka program na penlong ka office jang Block Development Officer Mawkyrwat, haka jinan rengkat lang jang ba F Basan, BDO Mawkyrwat CNRD Block, uba K Thaba, ADC Mawkyrwat, ba MRO EEPWD Road Mawkyrwat, Dr. W.N. Nari, District Surveillance Officer, Mawkyrwat. Bat kiwi-kiwi ki officer sarkar, bat ki sengsam nasional, bat ki nosang yo. Kakong si Kharkongor, haba ajing keren, kalaong bakate ka Facilitation Center, kan sa ajing to ya shibon ngot ki nosang yo, ki self-help group, kamtami ki nong rep joka district, hakaba, kumhakani kapol, kan nong ajing play lat, play lenti, ya ki, hakaba ki laban mankit, ya ki marap ki jongki, kenang baki marap, jongki ki nom sab ay. Kalau orang berkata kayo, kan aji mentai ru, ikipat ba, bagi niat jeng tip, kebati kena halor COVID kat kendai, bat kumnu bantai lakam, mika jeng polstan, jong te kenyang. Yo Mawkyrwat kala urlom bat ni ba kaya da yariti hadu ta esni te kum si benta ban ai awareness isu ban ai isu kajing sakni kita ba ban yo ban pentip isu ye ki kila kinti bangila mirap nakaliang jong ka office ng deputy commissioner nakaliang sa health department na office ng block level office tingila set up yakni ga multi facility center kaban ai awareness kaban ajing tip ya umur ubre wawan shnishe upwa ban tip ya ke kabu ban kam ban tip shpan gajing dan juni covid lani kumno ban ada covid apo shno hatha jingi nyala set up yakni ke kabang nilale yakni ka multi-facilitation center ke kabang tame kum gani ka por banyo covid banchu ong thai man kiyo ini district impajutan kan ka Multi-Facilitation Center. Mereka juga kepang video, baru office sama dan hilang kanika, jum belum sukses kanika, Multi-Facilitation Center kanika, temporary market juga yang Mawkyrwat. Kalau pelong ni bertumbuh, ikannya juga susah pelong terjengkel, kepada sani hak mulai itu kisah sama. Nama ini pakai yang Mawkyrwat kakaknya ha. Ikut pun ni kenal air kenal jaka health department bah, jadi banyak dan social distancing hamtam haki jakai yo di jakai pa kani dari jakai ka ba ka ipaka ba hibrio ki kami jai we kusuk ki hibrio nama kinawan yo ne ki bantu ikaru kali no ada hadu hanya kan ke mo pulo ki multi facilitation center kalau ba hindi ba buat hibrio ki non bisa terdekat Southwest Sales Kimpatas tipsai hai kani ka vaccination kepada tipsai hai kani ka ting holding new punya covid kumorong ni video ba kani ka area kani ka multi facilitation center kan ai ka ting tip epi sapang ka vaccination sapang ka ting holding new punya covid kuno banyada ai kata naman iba statistik junior kami itu bala beranduna ikes hari bentang dan aspa paku tu ikes bang pala menjodoh hadu kata tanggung ni ada supply ikes Kalian kan ika, dong dapat sobat sukses. Jika ini baru yang dipang umum sudah dapat wakal, iskal sukses dan islam dibayar di sukses presentasi sendiri bahasa sobat sukses lu, reguler kesehatan bahasa apa ini. Dengan itu lagi yang contohnya, baginya pikir ha, yang ini tadi terperkuat dapat kisah kita emas, untuk social distancing banyak, saya ini untuk Lupikan. Kalau ba Pak Misah Niru kalau ba misalnya kita vaccination program kan di Southwest Sales tentang COVID, ini pada district ini kadang kemduna, wala matay nak kumar tumas pang 10% mentah ini diberi tiba, sausan seneng. Nilan tumba hatnyo raja hunyo spa ngut ki ramba ibala sakutra sausan seneng. Mereka coverage ini kadang koi kan ki hindu raja hunyo raja kan. Jika telah dunakan, nanti district dari bahasa gendo atau penegak state. Dengan itu kini kiman sungyo wala ila kini kata ka order dari kiman sungyo diban yon dikan tika. Dengan itu kiman sungyo bapak itu akan tika subha macam itu mereka kita senda. Coba kata serta online registration. Isu juga tentang isu kita network connectivity kalau benar.
setelah kalau mahu letak serta bahasa itu online registration mereka on spot registration. Beliau kita kelas 6 atau soal 6 bu kita akan kini ki hal tersebut sama Mawkyrwat Rangkam Mawkyrwat Wakaji Ranitwa kini pada kumpulan kita mencuban berada di efek kita akan online saja. Mawkyrwat ini yang bu kita online registration nomor kalau Krishna berbahaya ibu nama online registration maka on spot registration. Dan ayo pintu ini kena kita sama maka kelas 6 semua pinawan sakit betul ayo ni injek COVID vaksin. Nama mana ini ikut kena sama kita akan ayo injection iba ikan syai itu ini lompat kita substance seneng kita injection. Bahkan yo ayo injection kalau bah kenyata ini kena distrik dulu kita jelas kita di bawah koi. Injection lah banyak lah di news nem ada sense kita di keluar lomner sudah. Nama tu ni kau begini ada juga injection dibuat ni usaha sampai ada juga injection arnal. Yang yang cakap tu mentah. Jadi perlu kita dengan besar ni bah ini Plie ni. Nak dengan kita dengan Plie ini kita beri open COVID atau pasal keleng-keleng kat iskasel tu dan baru jadi berflat di bawah akan sinar injection. Ada mentang padan datang buat iskasel banyak bayo injection sinar. Inilah bagi bakat nu ternyata jumlah injection. Dengan itu kenapa nanti cepat makin yami nampak nasang ini ka is group bakat terang do subsal dan kalau besok ini bertindak kau juga tak online registration, tujuan mereka on spot registration ikiyami. Nama kadu mentah apa ka service council singadan cuma 100,000 kat data mereka 100,000 mut kiri tiba kadu subsal ada inject. Ini yang berubah sampai hazard kena sangat lah. Kadu subsal di benangan inject. Tadi ketika berubah dalam nak berkena air inject mentah berkena nak kena jumlah pang COVID. Tak kini kini. Sing sama senang Mawkyrwat. Aku beri baru mentah kena program ni kupon mentah. Aku bangin Plie ni Facilitation Center panggil yo. Kenjat kumpulan sistem yang ni yo kebangin ai temporary farmers market ada China nadu macam sem. But kadang berkeluar ini yo Makalong kum ni mentah kali dengan awak kajing ni jingai kajing yang sang perkat dong ti rangba dong ni kadang kakan kajing dong lang dong ti MLA bat MBC dong ni konstruksi dong ni. Jadi kajing perkat barjin ka jingai lupa ya ke kaman one nak kalian dong ki tila esim ni kali ka bentah ba ni plino da kau ni pakayo Langban pengai ya kajing kapnya pantai pakayo kau lupa. Tiba hadin tadi saya berkelu madam deputy commissioner bareng di Pong Alalu. Pada kali yang dulu belum melakukan penkerjaan yang tak bentar. Padahal hak yang expression of interest. Pada kali dulu keseng sama nila yang nila hak CBC penjual melakukan penkerjaan yang ini kekam yang ini yo nak bentar. Kajing tinggian mentang-mentang ka jiklut jong kayo wala lupa kum sebentar berjeda nak kajing pusat jong ni yang dipang apa kali distrik jong Game mar du jingkhang jigiyo shlo jingkhang jigiyo keleng ipa iki bikin ra hakan facilitation center bikin ilang pisah guru yo punya begini bakin kende kita zuki ba mungkin kinyo kamai ko kijiyo apa ko kumjuru kani ko facilitation center kabai jenggot sungai kalau ba kamtam kibro kemudian penuh kajing artatin kamtam kalian vaccination mo niyo so na ko bagian kanunu ka jing artatin digidam ki staff hanya po multi-facilitation center kiban batai ki ada dan kanunu bajing bom suto lagi bom patshai kila am suto kunjuru ni facility kibre kibawan hanya hiyo ban om iki ba kibang kan ai kita na bangkle di ai kita kaya kamtam akan jaga belum pada kumi kunjuru ni kepa bakani kan facilitation center kalau bezakal ba ni ai la kino rek
Kibana paling di Southwest bagian one jenis polio sini bagian dia kibat mata bang kumain itu mata kalau gazing bang minutes kiri bat kilo amar bang gazing perkin jom ki disabled care. Economic Facilitation Center kanyara ai kini belum jibantam jom ki nongret jom ki self help group jom ki break buka ban tip information from vaccination jom ki break buka ban tip company aspang dari beliau COVID ni lagi dulu. Tinggi bol kisah sini, tinggi beras supaya yang dulu bulan ini kisah kita berbatai soal kemudian ni. Kibedan hande bat kibawan yang dulu kila ban yit shushu kampanya ya kali ka ke jingpang COVID kadai. Minta kum cubo hale na pedeng jofi kibampa de inject pinum tip umno banle shei banle hakunu kapor di ya kita kijing kedi ki doubts kita pidan pila ru ban wan keli nang ni na Multi-Facilitation Center but video unbu ru ya i way staff jong i hangi hapo Multi-Facilitation Center bakindo ya rap ya fi di unda shushu ru ya ka testing ngilakkan minta ka testing ru ka de ka ba kongsan ha kamar pite buni jingpang uba full step na ru but udah ujung pangru udah ubangi kit simet ngikit dan idan udah ujung pangru ngisam sikibe nakata kadau kadang ka social responsibility ngimla ong ban hoy ngiyo jingpang kum ka bayok kli ni panghi ni kum ka supo ni susu di ka po bakal aku datang reguni long kum ta udah badaki yo pipen sapyang sikibe ru if you don't ru ka kamram bangkit kli ba pinum day uta unang ra jong de u virus di kita ki jikli kita ki doubts ki pakwa ban tip nangno ban le kumno ban le pila ban wan hakene ka facilitation center ka bala la konkret do u video pite bi mata ka de bali ba ki apoi hangne namar bakla don katakan second surge jo uni virus uba kamsa kai but nimsha shu baki kini kinong syang madan kindi di kikyar mapo yo Mawkyrwat di nakataka daw nila penbit pendiam ya kene kayo kanang pila banya di yaki kyar jo pi kanaba finum pinyo ya kataka jing kamai jo pi pinum du ini ban kamai ban ai ka jing yarap selaki ying jo pi de nakataka daw ibu ya kene ka di market henry syukur da kamdam kene ka cakar kepala konkret do macam senang mau ngala ya so da kamdam ko ni ka cakar minta ko magalong ko pertai ko ni pinum la ni ban ya syong syako yo di lagi tiap jofi tinggi kini punya semua video bagi tim joku bagi bamai bagi ini diseng samla jo Mawkyrwat kilala berpenom ya kini kecakang haba pinum ya du kejakpo bat pila banya di jadi margi mata jofi kadiru ka kabu kaba pila ruban kampi kalong kapapangan hadu kani di yuta uni jipang berapa nitip bang kawai kerukam kumlu ula ban spread kade haba pia syong marjan kumangki hayo pia syong khapnya hang tang banya kibriru kidum yo rehangni beda kadnu ke jingkeloi pio ika dan ka madan ka behe ka jingkeloi bar tang na kani ka rukam syong ru ni la ban ong bang uni jipang unum la ban spread kani ka district jongi kumjuru ni ailat daka bedang kani ka Multi-Facilitation Center ni ailat ru yaki SHGs jongi kiru kila bandi yaki mar ki jongi ha ini Multi-Facilitation Center begini but haka ju ka poru kan ai jingtip yapi kiba hale ki kwa bantip lasai na sisni kumnu ni jingpang ulang di what so angkatien di ban wan hakani ka Facilitation Center
ban keli na kitu ki kong ki bedan bat kum jo ru kat kum ba mi ka order kat kum ba mi ka jinyan jong uni virus man la ka por ni yo ba ki khubor ki ba pher ngin pen bana hang ni hayo nakane ka multi-facilitation center nang pinjelong nang pinum long ki ba sadin di tangkum tahi bat nga aingo sa sisin yo video bala ya chakmat bala perkhat bha kumlu ban pen yang yakane ka khubor covid ka awareness nang baki briu ru kinum long ki ba sadin ngakwang ban kerpa de fi kini ki nong de tiang ni begitu ki bampat let vaccinate bagi let vaccinate hei ke jaka ka ba jandu ha ba shong joki begitu ki bam 4 test jadi ka one ka testing ha ba shong begitu ya kan randin begitu one chakmat nama kenal sa sisien kumbangala ong ni mene uni ujingpang undi ubo pipang kan sinet da pipang da tiyo uni ujingpang pipin sapyang ya kibriu kiba pia shang yin ya kibriu ka shlong ba kunta tetel tangkum kini ki tieni blesibul